باش بنرن هجا ایرو برنامه مدا سردو بابتن سرکه امی بسکنین یک جوان ایرو 22 نیسانه 123 سالیه روزنامه‌گری کردیه یا راستی او روش ده 1971 ده لباشور ببریارا روزنامه‌گری کردی وکا روزنامه‌گری کردی هاتیه اعلان کرن ده اساس خود روژا در کتنا یکمین روزنامه کردی به ناو کردستان ده 1880 کل قاهره جاری مکتب مدحت بدرخان و تی چاپ کردن یکمین روزنامه کردیه پر گرینگه اشارت پر تشتین پروسس نو یا ده جواکا کردی دایه او 123 سالن که کرد دواره چاپمنیه ده به روشکی دجوار و به فداکاری مزن به دیروک که به همپا و به هشمندی که کردواری خدمت جواکا خادکن به گمان او دیروک که کردا یا شارستانی یا هشمندی یا کردایتی یا قهرمانی که مزنه به سدان شهید جبو روزنامه‌گری جبو را گهاندنا کردی هاتیه داین به هزاران ظلم و اشکنجه و زندان و سرگنی ده هیا دوی دیروکه ده دوی دیروکه او دیروکه که هشیاریا کردیه دیروکه که قهرمانیا کردایه گله کناغن و هشمندی هیا ده همین دمه دا روزنامه‌وان نتنه امجن او کسین کو ام وکا ده گوتنا ایرو ده ام بکا روزنامه‌گر زانن او روزنامه‌گر ده همین دمه دا جارنا لیدر سیاسی بونه جارنا کادروی پیشنگ بونه جارنا امجن کسین پیشوا و پیشنگ کمگهی بونه لی جبرکو روزنامه جبرکو چاپیمنی جبرکو راگیهاندن ده همین دمه دا آلا و جی هشیار کرنا و ارگانیزه کرنا و ریوه برنا کمگهیه لورا انتلکتوال و سیاستمدارن کرد ده همین دمه دا او دناو خباتی دا بونه گلک انسان گرانبها دیروکا کرد هیا به گمان ایرو کرد به کلجانه که مزن به غرور و سربرزیه که مزن و روژه پیروز دکن یعنی بلکه هن کسی که مدیا سوسیال یعنی مدیا کرده باش تقیب دکن ایرو دزانن که ده همان بیجی هر کس و اوکی و روژه او دکه روزنامه کردستان و روزنامه کردی دن بلاو دکن ده مدیا سوسیال دا خویانی آگاهداری درباره ویادا ددن لیدرین سیاسی پارتیین سیاسی انتلکتوال روزنامه‌گر داخویانیان ددن
پرتشت ادی ام دکارم بیشن کو در حقابه روزه دا تیزانین بگمان جبر کو روزایی رویه اساس بابت من یرو بحث زمان و استودیو زمانی کردی بود لی او هر دو بابت به نزدیکایی تکیلی هفن گردایی بودن گردایی هفن نه تصادفیه کو ام بجن روزنامه‌ین اول دا در روزنامه‌ین مروفت کاره بجه حیا به جمهوریت ترکیه ده همو روزنامه‌یان ده کواران ده راگیهاندنا کردی ده ام بجن پرورده به زمانی کردی و گرینگی به زمانی کردی بابت سرکه آرمانجا سرکه یا روزنامه‌گری بونه جروجا اول روزنامه کردستان بگره حیا ام بجن کوار و روزنامه جین بابت هری گرینگ یا کو او روزنامه او چاپیمنی سر سکینینه او گردایی به پرورده به زمان کردیه لورا او کنینه لی ایرو دما پاشوا دنیرن دیروکا خدنیرن دیروکا روزنامه گری دنیرن کسین کو ام بجن بو وی فداکاری کرنه دوی ام دوی روژه ده وان ببیر بینن بگمان مدحت بدرخان عبدالرحمن بدرخان عبدالرزاق بدرخان کمال فوزی یکو روزنامه‌گر که و همین دمیده انتلکتوال و سیاست مداره که پر گرین کو یکو تشتک گوا کو کمال فوزی گوت هات پیرامن دما كل محكمة استقلالية شرقي دياربكر تي دار زاندن حاكمي دادگاه جر دبجه كمال فوزي استناستكن از تاج نویسم تاج نویس کار مقاله تناستكن دما كو از والي بیتسی بو روزنامه کته چه دکر او روزنامه دهات بیتسه گوتنین تاج سلاح و بمبیان تقمانیان اکتر بو گرانتر بو سر او کامنده لوماد او کاوی بریارا داردا کرناوی کشتناوی ده بگمان دوی مندف سلیم یکوش روزنامه پیشین یا غستیا ترقی تاون حیا به هوار روزنامه هواری کوار هواری روزنامه گره که انتلکتوال که پر کرینگه کو پر جران ام میش گیردکن جلت بدرخان پیرمرد یکو هی استانبول حیا به گلاوی جل کردستان باشور بگمان دوی او که دخواتین مزین کریه ادیب قرهان و مساعنتر دوی هر دو به هورا دوی به بیرانین کد دما نویا چاپمنیا باشور دا هر دو پیشنگین بر گرینگن جوا کردان اکو جنوا و جاندنا چاپمنیا کردی روزنامه کردی دا رولین گرینگ لیستنن او بگمان ادیب قرهان به دیجله و فرات و مساعنتر هر واحد دیجلن القایناهو و یاشار قایا به کوارا دنک دوی ام وان انسانا به بیر بینن بگمان گاواکو دمانو دا جی روزنامه‌گری تی دیتن تی گوتن تی او کتکرن دوی ام ناوی اورهان کوتان جی دوی بیر بینن کو کردستان پرس او دکر هی ده کوارا رزگاری و اکدا ام دوی هموانا به حرمت و به سپاسداری بیر بینن
روزنامه‌گر جبو کرد جبو روزنامه‌گری پر خبات بو پر فداکاری کرنه من دمکو خاص بچک ایرو لسرا بکم نزانم چند راستنامه‌گر yani evim şaşbım la evkin ser rast bükün dibejin ku de salin noti da de ew dema prosesa failî meçhûl da nêzîkî 300 rojnamegerên Kurd hatine kuştin. Îro bi sedan rojnamegerên Kurd li zîndana de ne. Çima ew qas giring e ew rojnamegerî civakên modern bi du tişta ew dibin. Yekem perwerde ye di do jî ragihandin e. Ragihandin dema nû ya çêbûna neteweyan de piştê şoreşa Fransa roleke sereke lêstine heta hin pisporên neteweyê henin, sosyolog henin ku dibêjin ku yani neteve bi rêya dema ku rojname ragihandina rojname ew kesên ku ew grupên etnîk ew cemaetên etnîkê ku normal di navbera wan de çi girêdanekî sosyolojik tune ye ji ew hişmendiya wan û zimanê wan pêwe bi rêya ragihandinê bi rêya gazeteyê em bêjin bihewdû we tên girêdan û ew neteweyê modern di saya ragihandinê de pêş dikeve. Bêguman îro êdî gawa ku em ev dikin îro em bi şansın ku êdî derfetên nû dema çapêmeniyê de çêbûne. Lê dema ku rojname pêşîn ya Kurdistan ew bûye hatiye derxistin bi dijwariyekê mezin ew gihaye Kurdan, gihaye armanca xwe yekem li derwaye şertên vê gavê pir diwar bûne û nikare xwe bigihîne xwendewanê xwe. Duyem yani ew wexte xandin û nivîsandin nav Kurda da rêjeya wî pir kêm e. Bêguman problemên mezin hebûne lê tevî ya Kurdên hişmen, Kurdên hişyar, Kurdên entelektüel zanîbûne ku ew alaweke nûjinkirina, hişyarkirina Kurda ye. Tevî bi hemû belayên xwe, bi hemû derfendê xwe bi ew kirine Rojname Kurdistan li Qahîreyê derketiye lê mirov dikare bêje qedera wî ve qedera Kurda ye, qederekî sûrginî pişta çû li Swîsre, li Ceneva ew ku ye paşê li Brîtanya ew ku ye paşê vegeriya yan bêjin li Îstanbolê yani bêguman aniha jî rewşa rojnamegeriya Kurdî nehêsane lê îro di saya du tişta da yekem statûya Başûrê Kurdistan û ku derfet dide ku em bêjin rojnamegerî bi rengekî profesyonel, bi rengekî normal were bicîyanîn û bêguman ew Başûr rojnamegeriya Başûr di dema şerê li hember Daişê ew profesyonalîta xwe ew profesyonalîzma xwe ew rojnamegeriya xwe nîşan dan şehîd dan li qada şer de. Duyem jê bêguman derfeta internetê ye, derfeta nû ya ku çêbûye. Milletên normal, milletên ku azadin derfeta wan hebûne, desthilata wan hebûne di demin prosesên guhertinên komünîkasyonê de ragihandinê de ji çend etapan, ji çend qonaxan derbas bûne. Yani dema radyoyê, dema televizyonê, dema paşê dema îro ya ku dibêjin cera dibêjin veka hevdema duyem ya komünîkasyonê ya ragihandinê bi
قصدوان او که اینترنتیه یعنی چاپمنیه ایدی اینترنتیه کرد دما رادیوی دا بگومان جدرفتن رادیو یا راگیاندنا رادیوی چاپمنیه رادیوی او نکرنه لی اگر ام بحثا سوسیولوژی رادیوی بکن رادیو دما ده مثلا راگیاندنه دا تی گوتن کو یعنی علاوه که کو ام بجن مونولوگه یعنی راگیاندن جالیه ناونده که جالی ایدئولوژی که جالی پارتی که دولت که تی او کرن لور اکتیویته تنه یعنی او پاسیوه تنی و دگره لورا دبجن کو یعنی دما رادیوی بهتر دما توتالیتاریته و توتالیتاریزم دما فاشیزم دما دیکتاتوریه به تلویزیون او مسئله سوسیولوژی راگیاندن پیچکتی گوهرتن یعنی ام بجن راگیاندن ادی گرسیی دبه ادی برنامه نو او دیکن مروف نکاره بجه تام اینتراکتیویته یعنی لی دور داجه هی تماشوان پاسیفه یعنی زیده او کاوی چالاکیه ویتونه وکا بجن گریدانا برواجی تنه گریدانا برواجی چه عالی کسی کوتی او تماشا دکه لی بگوان دما اینترنتا چاپمنی اینترنتی ده ادی به تمامی روشا چاپمنی هاتیه گوهرتن یعنی مروفت کاره بجه ادی هر منوی خونده هر منوی کو دست ویدا تلفونه که هر منوی کو بجن خودی کامپیوتر که همان بیجه روزنامه گرکه ایدی تکار اینفورماسیونا بخواه ببه چاوکانی اینفورماسیونی بخواه او ببه بتایبتی او ددما نودا بگومان او تلویزیون اینترنتی یا دیجیتال یا اوکی یا دیکباری بجن فرصتی که مزن دده کو روزنامه‌گری به روزنامه‌گری که دیالوگی یعنی نتنی مروف اکو بجن برنامه چه دیکن و خبرات دادن نوچه دادن او که چه دیکن لی تماشاوانجی لور چالاکه تماشاوانجی لور بجن گریدانه که برواجی او دیکن بگومان اویا آگاهداری اویا زانین بریکوپکتر دکه به راسیونالتر دکه به پی باورتر دکه جبر کو او تستکه اینتراکتیویتت بناوی ایرو دست کرده ده ایدی ده منو ده امبجن او مدیا سوسیال یا تایبتی تلویزیون اونلاین فرصتی که زیرینه همیدارم یعنی کرد دویواری ده امبجن دست بکی که باش او کرن چه کرن همیدارم افتش به پیدر پی به پروفسیونالتر باشتر جبر کو یا راستی او روزنامه او چاپمنی ناوندی یکو نویسکاری وان وکا پیغمبرین او دهاتن دیتن اون تی بیراوه یعنی او ده گوتن کشه یازاری روزنامه ترکای هریت جمهوریت ملیت وکا پیغمبرین چی واقعی حسیب تکرن و رولا وان پر گرین کو یعنی او روزنامه‌گریان نو ادی وان تشتا گوهران وان تشتا او که کرن او که یعنی ادی روزنامه‌گری ادی کسین که برنامه چه دیکن کسین که نویسکارن ام بجن ادی تنی بریا دیالوگی یعنی بریا اینتراکتیویتت دکارن بکن دیالوگی داجه هم دانن رولا پیغمبرتی یعنی رولا ام بجن اوتوریتر یا وکا او
entelektüelin dema klasik turneye böyle yani gelek tiştkarına bakın ve yarastı İro gelek bahsa rojnamegeri evkirin yani az naxazım seri ve pe ev bikin ya rastî ez jî rewşa jî biçek îro nebaşe lê tevî her tiştê ez min xwast bernameya ev bikim lê balkêşe yani balkêşe dema ku rojnama Kurdistan derketiye dir di nivîsa ewil da ez aniha dikarim peyda bikim ya êdî rojnama Kurdistan êdî hûn zanin ji aliyê mamoste Mehmed Emîn Bozarstan hemû hejmarên wî bi ez bawerim bi çend cilda da hatin berhev kirin kesik ku dixwaze ez bawerim online jî heye dikarin peyda bikin bi evkê bixwînin bi rastî tiştên pir balkêş heye û pir înteresan e lê nivîsa yekem ku weka destpêkê evkê kirîbûn nîsa aniha nikarim peyda bikim belkî di navberê de ez ê bikim tiştekê balkêş e lê ez ê îro ew bikim bêtir yani mukayeseya evkê dike yani dibêje ku eger di dema nûjen de mirov dikarî ve weka millet weka cîwak weka kultur dikarî ve hebûna xwe berdewam bike divê bêguman divê xwedî cerîde be xwedî rojname be kovar be çapêmeniyê be bi rêya çapêmeniyê yani zanîna milletên din tecrübeyên milletên din mirov tê ew kirin heya ew tecrübe xwedî vê tecrübeyê nebî xwedî vê kulturê nebî vê zanebûnê nebî tu şansê te yê weka millet weka kultur tune ku tu jiyana xwe berdewam bikî pir ew dike yani em bêjin mînakan dide mesela divê Çîn ji Japonya sed qatî zêdetir in weka nüfus weka imkan weka derfet lê Japonî zora evkê birin yani Çîniyan birin çima birin disaya vê zanînê da yani ku zanîn xwedî zanîna tecrübeyên milletên din ew kir disaya viya da em bêjin ew ka birin ew jî rojnama evkê yani bi vê gazî Kurda dike ku yani ew ne qedera me ye em dikarin vê qedera xwe biguherînin bi rojnama veka em bêjin ciyê zanînê eger em dikaribin xwe perwerde bikin eger em dikaribin wan tecrübeyên milletên din di nav xwe de belav bikin bêguman Kurd pir şarazan in pir zîndîn e pir camêrin zîrekin jîrin lê dema ku ji zanînê ji zanîna tecrübeyên milletên din bêpar bin vê gavê mahkumê ew kene mahkumê vê halê ku aniha em bêjin ketine bin destê îstîbdada Abdulhamîdê bêguman dûr da mirov dikare gelek tişta bêje mesela heya rojnameya jîn ya ku ji aliyê Mendeselîm û Kemal Fevzî we di 1919 da li Stenbolê tê çapkirin heya vê çaxê hemû rojname û kovarên Kurdî ê ku hene dûr da bêguman yani ew hene yani Kurdî heye behsa kultura Kurdî zimanê Kurdî dikin lê wek siyaset em bêjin Osmanîtî tê kirin û piçek jî Musulmantî heye ew heye
هي او كولتورا هي او كل تبيبيا اساس ام دikarim bejin netewperveriye ki kulturi divan rojnameyan de divan kovara da hemûya de ew ke sereke. Belê vano ez dixwazim li vir ew qas bêjim lê gelek roftikare bike lê ya rastî rewşanî rû nebaşe ez ê dixwazim cîtir ew bikim. Berê ku ser okê bipeyvim yani em bêjin ser zimanê Kurdî hêvîdarim roja duşemê di bernameya min de amade bin ez ê belkî yani vê rojê ez ê ji we xatir bixwazim ya rastî min dixwastin bernameyên din jî çêkim lê diyar e saeta min wê misade nake û karê min din henin ez nikarim yani wan serî derkevim piçek astenger ji bo min ez dixwazim roja duşemê spasiya ve bikim yani ji we xatir bixwazim lê ji ber ku bername ew babeta ziman ez giringekî pir mezin didim wî min xwast ser wê bipeyvim ew çend hefte ye yani min heziriya xwe li ser vê min kirîbû hêvîdarim hûn ji bo kampanya zimanê Kurdî aktif kar bikin ew ji bo me pir giring e mesele zimanê Kurdî mesele zimanê Kurdî meseleyek siyasî ye lê ya rastî dema ku em rojnameyên Kurdiyê ku di berê Cumhuriyetê jî derketine Kurd giringiyekê mezin dane perwerdeya bi zimanê Kurdî lê derketiye holê ku yani mesele tenê bi xwastina kulturî bi xwastina reform ji bo zimanê Kurdî bi xwastina statûyekê nû ji bo zimanê Kurdî ne mimkün e statûya zimanê Kurdî jarî îdeolojiyek jarî siyasetekê hatiye men diyar kirin ew jî ne tesadüfî ye yani di dema mîrektiyên Kurda de bêguman zimanê Kurdî statûyekê din hebû statûyekê resmî fermî em bêjin zimanên wan mîrektiyan bû wan evkan bû lê bi tanzîmatê we ew statû dest bi guhertinê kiriye ji ber ku di ciyê zimanên din de zimanê Tirkî weka zimanekî resmî zimanekî bi statûyekî bilind hatiye peyderpey hatiye ew kirin yani ji tanzîmatê dest pê kiriye bi Jön Tirka dema Jön Tirka da jî êdî eşkere ew kavî yani em bêjin siyaseta wî hatiye kirin lê bi Cumhuriyetê we êdî bûye rastiyek em bêjin zimanê Tirkî zimanê em bêjin bilind e ew ka temsîla medeniyetê temsîla kulturê dike evên mayîn hemû em bêjin weka zimanên ku divê ji holê bên rakirin yani divê ji holê bên rakirin hatiye projekirin bêguman ev ya evkekê îdeolojîk e yani karekî îdeolojîk e projeyekê îdeolojîk e karekî siyasî ye di asta tevî ku dema ku vê hiyerarşî vê statûyê ji Kurdî zimanê Kurdî û ji Tirkî ra tê diyar kirin bêguman zimanê Kurdî ji Tirkî evtir e medenîtir e pêşvetir e dewlemendtir e
جبر کو زمان کردی دمکو زمان ادبیات و زمان خواندن زمان او که دما میرکتی کردا دا بو زمان ترکیه او ستاتوت نبو اری عثمانی هبو لی عثمانی مروف نکاره بیجه کو او زمان کو ایرو بحثاوی دکن او زمانی که ام بجن اکلکتیک بو زمان عربی فارسی و آذری و کردی ام بجن زمانی که اکلکتیک بود زمان عثمانی کو ام بجن وکا زمان حیاتیه که مشترکه که یعنی تباین عثمانیه بون ام بجن و دجیه به ستاتیه ادی ترکی را ابکی کرن ترکی جی دویا بو کو همو زمان دن جولی راکه جبر کو او ریا ایدئولوژیک یا آواکرنا نتوابونا ترک دان پیشیاخه دور دا زمانک هبه یا زمانک نبه نتوه چیناوه یعنی نتوه یعنی نيرين اواني نتويتي نيرين وكا موديل فرنسا جي وسا لينغوا فرنسي فرانكا جي ببي اواي او كي كربون تثبيت كربون يعني هن امبجن هن او كندن هن ازمون موديل دن يا اوكي يا زمانو نتبه نوكي تركا و فرنسي ومثلا يا ألمانا نوسا يا أو كولتورية بتر أو إمكان ده جبو زمانين دن لزمانين كو أمبجن موديلي كو تركيا أو كوريا دوه علم أو زمانين دن جولي راكا وهر كس أوكي خاب زماني أو كوكا دورة مسألة سياسية ومسألة كو أمبجن تنبرية سياستي كاراورة أو كرن باشي مادام سياستي وأمزانن كو يعني شخا إيدولوجيا تركاجي تك نتواتي تك زمانة تك أو كا باشي ويقاوي قالوا ما أو کامپانیا چه معنای وی هی مرفت کاره بپرسه بیامن مرفت به هر آوایی دوی پشکریا به کامپانیایی بکه نه جبر کو امبرجن ده انجام به کامپانیایی دا همان سبا امبرجن و زمانی کردی وی وره به زمانی پرورده یا زمانی فرمی لبری هر تشته او کامپانیا yani belki Armanca nihai ya ve kampanya beli evet ve zamanı resmi zamanı perverde ile Armanca nihai uvedetir bejin hedefin kampanyayı hebe yani jibomun hedefe kampanya ya gringtir evet ku jibo milleti Kürt ve Türkiye ve Bakur problema zaman dve bebe problema hebuni problema yani ku Kürt yani bez zamanı xan nikarim bijin naxazın bijin yani mesela hebun mesela ontoloji usanın yani براستی ام وکا شعاران دبیجن yani zamanı ما hebuna ما zamanı ما رومتا ما لی یا راستی دجیانا روزانه ده نه اوسایه یعنی ام پروبلم اوه کو یعنی گاوا کو ام زمانی متی قدخه کرن یعنی ام زمانی خواه بکار ناینن ام برچی نامینن ام بی آخافتن نابینن ام بی تکیلی بی کومونیکاسیون نابینن ام جبر کو ام بجن ام بدو زمانی نه هری هندک زمانی ترکی ام دزانن ام ایش خواه پی او دکن یعنی ام کارن شخواه نانک بخوازن خارنک بخوازن دردی خواه بیجن او بکن یعنی ایدی اصابویه کو اوه لورا ام زمان کردی وکا زمانی که اونتولوژیک زمانی که هبونی شخواه نابینن جبر کو ام دو بیجن ام به زمانی کردی جی یعنی ام دیکارن بیجن کمپانیا هدف کمپانیا اویاده ام مروفت دوی ویا وهشمندی زمانی اوه که حیات تو به زمانی خواه نبی بلی تو تکاری هبی
تو به هبونه که به شرف، هبونه که به سرفراز، هبونه که باش نکاری هبی نورمال انسان وکا نورمال انسان نورمال اکو امبرژن به کسایتی خواب به او به یعنی راضی به کسایتی که نورمال تو نکاری هبی تو وکا نظام یعنی وکا زمانی خواه به زمانی خواه نبی کسایتی تجی او جالی پداگوگان و جالی زانیسیرین سوسیال و جزوده هاتیه او کرن هیویدارم او کامپانیا بهتر وی آلیا و مسئله مناقشه نقاش بکه جیروپی و یعنی که او مسئله زمانی کردی مسئله پیشکتنا کسایتی کردیه یعنی نورمال کسایتی اگر مروف به زمانی خواه نبه او دنیای گریدایی به نیرین آخای دنیای ده سرکفتی نینه هر دایم اوی ببه وکا بندستی او کش برکو اوین دن اکو به زمانی خواه پرورده دیتنه اکو به زمانی خواه او که هر دایم و جوان زیرکتر بن جیرتر بن و قاعد کارن به باشتر ifade بکن باشتر او گریدانا نوبرا زمان و حسر کرن و کنیجین دا سروقتمون دا او گریدان بهتر هیا لی کسی کو به زمانی خواه پروردن دیتنه به زمانی خواه کسایتی خواه پیش نخستنه او گریدان بگومان نه اوسا زلال و اوکه بسرو بره یعنی عالیه علمی عالیه پداگوژیک عالیه حقوقی گلک عالیه و کمپانیا زمانی کردی هیا لید و ام په باور بکن که او کمپانیا تبی کوچ خاص شی یعنی ایرو او دولتا کرد و دولتا ترک وکا که نممکنه که تشتکی وسا قبول بکه وسا پر کسان را وسا خویاده که لو راجی یعنی جبو کمپانیای پچک به ساریتی هیا پچک به اوک هیا یعنی پر کسا از باورم وسا یعنی نکوش ترسا نکوش اوکا پر کس باور نکن که او کمپانیا بگیه آرمانجا دوی لور تشتکی بجم براستی من نتنی ازمونن یا ولاتین روجاوال یا روشلات شی من شوپاندیه او کریه لنریه یعنی ملت کز بزمانی خواه بگرسایی دما که خستیه که پرورده به زمانی وی رسمی به زمانی وی بستاتویه که دولتی به یا جواکی به گهای آرمانجی داویا دا گهای آرمانجی یعنی پاکستانی پنجابی به کانادا او ملتین دن بن یعنی هر کس داویا دا دما که به میلیونان انسان به زمانی خواهی که و دنیا جی پیرا آلیکار بویا دنیا جی آلیکاریا ویکریه و اروپا و یکتیا نتوایان و نسکو اویندن داویا دا گیهانا آرمانجا خواه لبرا دو آلین و کمپانی پرگرینگن یکو ام سروی او ناکن بگمان زیرو نخواشم نکارم سر من لبرا او کریه دو آلی یکوا که زانیستا سوسیال به تایبتی آلی پداگوژیک یا زمانی دویم جا آلی حقوقی یا نونتوی یا مثلا اون زانن یعنی دولت ترک ده سال نوتی دا دسپیکا سال 2000 دا درباره زمانی کردی دا هن رفورما هن چاکسازی مجبور ما که او بکه بیگاو ما امبرین او ده تسیرا او ده بین وکا اویوم یاساسی یا به اروپا را یعنی انتگراسیونا به اروپا را ده بین تسیرا به کریترین یا اروپا دا مجبور ما کوبیا بکه بگومان آنا هاجی دما که خواه جا اروپا دور خستیه وکا خواه پچک ده ناورحتیه که ده دی بینه که اروپی زوری نادن وان او کی نادن وان لی او
او ببی اوای نامشه گاوکو براستی گاوکو ام ریاب دوی بابر بکن و دوی کمپانیا دا تشتی هری سرکه جی اوه گاوکو بمیلیونان کرد خودی لزمانی خود درکبن د پیشبری ویا دا چه دولت نه کو تکاری به برخوا بده yani بگمانه کو او دور مثلا نه او ایدئولوژیک سیاسی işte tu serxabunxazî yan federalîstî yan otonomîstî yan ew problema hemû Kurda ye her Kurd heya bi zimanê xwe nebe hebda zimanê xwe perwerde nebe ew li pêşberê Tirka da jî bi kesayetiyekî serbilind serbers nikare hebûna xwe berdewam bikin. بله زمانی کردی از بحث ستاتوی زمانی کردی دیکم یعنی از زانم او کمپانیای ده وکا امبرجن پرورده زمانی کردی ده به تیگوتن وکا امبرجن رسمی بونا زمانی یا رسمی بونا ده اداری ده دولتی ده امبرجن منطقه کردستان هرمی کردستان باجاری کردستان ده امبرجن رسمی بونا وی فرمی بونا وی تی بحث کردن از به کردی سوسیولوژیک هم تکارن جرابه‌جن ستاتیو کی نو یا زمانی کردی یعنی تکارن ویا برکن چما او پروبلم کی سیاسیه جبر کو زمانی کردی جاری سیاستی و حتی او کرن حتی جوی رواجی حتی داخستن علی yani زمانی کردی خواب بخوا نکتیه وی حالی ایرو دمکو ام بحث پرورده‌جی دیکن سبا امبرجن مافی پرورده‌جی درفتا پرورده‌جی هبه طبیب مافی اگر ستاتو نه اف ستاتویا کو امبرجن yani وکا جعالی اداری و جعالی کمیونیکاسیونی و جعالی جواکی و درایا گشتی ده که نه او کری نه بکار آنین تبی کو امبرجن خودی پرورده مافی پرورده هیا دیسا جی دبکو کرد توجه جی زمانی yani او نکن زارو که نشینن و خواندنا به زمانی کردینه او نکن جبر کو بری هر تشتی پروبلم ستاتو یا کو امبرجن Türkiye berstire, Türkiye her tişte gava kutu Türkiye fel bebi, Türkiye zani bi, işte vay adam dibi, mrav dibi, منوکی مدنی dibi. Gava ku zamanı Kurdi bizani bi çi yani çi xandi bi çi yani peşeroje tetne lewra ew birastî ew fermi buna bi ew bikaranîna bi ew buhartina statûya zimanê Kurdî دوی وکا پولیتیکایی که دیگر هف به آجوتن جوکو درسته وکا اهمیتا پرورده‌جی هبه یعنی پرورده تنی بسری خواه وناکه لور از خازم یا بجم یعنی البته مد برنامه ایندن باجی بحثاوی کرد ام بجن سیاست کرد دمانو دا گاوکو او زمانی کردی وکا درسکی ترجیح دانین دبن فشارا یکتی اروپا و او تشکریترین اروپای ده او گارتن حتی چکرن یا راستی زمانی سیاست کرد من د برنامه ایندن دا جیگو یعنی اخانتی لزمانی کردی کرد و زاروکان او نکرین کمپانیا نکرین زاروکان نشاندن او که اری ام دکارن سیاستی رخنه بکن ام دکارن دیجیوان او بکن لی یا راستی مسئله جی پارتی و سیاست ویدتره یعنی ایرو ام بجن او پارتیا کو ندخواست زاروک بچن او که زمانی کردی هر بجیرن آنها باورم او ده همین پولیتیکای دنینه لی طبیب یا عائله مالبات هر دیسا زاروکن خوا ناشینن او که yani او یا براستی گریدایی به او مسئله ستاتویا کو دولت ترک و ستاتوی داخستیه او که تی بیرامن سالین هفتهی دا حتی هن اوکاتن پاریزرین
Kurd dema ku dadgehê da Kurdekî gundî yan Kurdekî ku em bêjin suç kiriye, tavan kiriye, ew kê diparast, digo hekimek bibûrin got ev ya zimanê wî tune ye. Yani bê ziman e loma fam nake ew nake. Yani zimanê Kurdî weke ku hatibû daxistin asta ku ne ziman e, yani ne ew ke. Dema ew hişmendî, ew şiûr ser zimanê Kurdî hebe, bi rastî siba em mafê perwerde jî bigirin, mafê perwerdeyê bi zimanê Kurdî bigirin, ew bikaranînekê girseyî nikare bike. Lewra ew meseleyekî siyasî ye. Yani mesele bikaranîna zimanê Kurdî û têkoşîn ji bo statûyekî nûya zimanê Kurdî pirsgirêkeke siyasî ye. Lê pêşniyara min ji hevalên ku kampanya zimanê Kurdî pêş de dibin, tevî ku bizanîbin ku mesele dawiya da biryarekî siyasî ye, qerarekî tewrekî helbestekî siyasî ye. Lê ew du rica min tîkaya min ew e, ji ber ku dibe ku êdî bername yani ez şê nekim, tîkaya min ew e, ew du aliyên vê meseleyê, yek ew e zimanê Kurdî weke problemekê pedagojîk ji bo pêştevbirina kesayetiya şexsiyeta însanê Kurd. Divê ew bi problemkirin û bi pisporan bi ewkan ew aliyê vê meseleyê divê bi girseyî were nîqaşkirin û aliyê din jî ew mesele çawa dikare bibe meseleyekî problemekê Ewropayê, problemekî navnetevî, problema ya hukûqa navnetevî. Yani divê bi gotinekî pir eşkere zelal em ji raya giştiya dinyayê re bibêjin. Ew kesên ku zora Daişê birin, ew şervan, ew pêşmerge, ew millet bi zimanê Kurdî dipeyive. Zimanê wî Kurdî ye, ya ku zimanê wî yê ku zimanê wî hatiye qedexekirin, bi zimanê xwe ew millete ku bi vê medeniyeta xwe zora vê wehşetê bir, ew millet bi zimanê xwe naxwîne, bi zimanê xwe perwerde nabe. Divê dinya ya bizanîbe, divê em ew kê divê warî de çalaktir bin. Bêguman yani em her daîm tecrübeya ezmûnên Ewropîyan ew ka divê warî de ev dikin, yani em xwe bi em bêjin bi Baskan, bi Katalanan, bi Gelan, bi Skotlandan ev dikin. Lê ya rastî piçek ew ka me dişibe ew kê, dişibe mesela Pakistan û Pencabiyan. Ya rastî mirov divê vê tecrübeyê jî hevalên ku vê kampanyayê ev dikin divê baş bixwînin. Ew li wir de Pencabî ew kirin, heyaciyekî serketin û Bangladeşî bibûrin. û heya li ser esasa mesela zimanê xwe veqetiyan, yani veqetiyan ew Pakistana Rojhilat em bêjin dewleta xwe çêkir, lê ew problem hêjî berdewam e li Pakistanê. Li Pakistanê jî zimanê Urdû bi weka ku çawa Tirkî em bêjin ser milletê ew kirin zimanê serdest ê ku divê yani ji bo ku tu medenî bî, tu ew bî, em bêjin çawa kirin serdest êdin divê statûya wî xirab be, ji holê rabe. Di Pakistanê de jî mesela Urdû jî weka zimanekî wisa Sunnî eklektik bû ew bû, lê nekirin zimanê medeniyetê weka ku çawa Tirkî kirin ew ku bêjin medeniyeta Ewropayê ya Rojavayê, ew jî kirin zimanê İslamê. Yani bi zorî kirin zimanê İslamê dibe yani weka bêjê çawa alternatîvekê din tu li ber ev dikî. Yani tu wir êdî wateya hebûna zimanên din nîne, yani li wir zimanê İslamê Urdû ye,
و اویندن ایدی دوی جهولی رابع یعنی اویندن وککون گناهیه یعنی به زمانی آبکی یا راستی گوا کو من د برنامه که دندجی یا گفت دما اقتدار ترکاجی او در سهر دجارتی یا زمان کردی دانین دور داجی اساسی خاصه کو از زانم دو سچنک یعنی دو هلبجر او دانین پیشیا زاروک و مالباتین زاروکان زمانی کردی و جیانا حضرت محمد یعنی وکا بیجن چیه کت تشتکی پیروز یا جیانا محمد یا دین مایه تو هری زمانی کردی بجری یعنی او دیکوتومی ایدی نه به زمانی ترکی لی به زمانی یعنی به دین او دیکن یعنی دنابرا دین و زمان دا دوید دو نورمال دوید دین هل بجری اگر تو زمان هل بجری وکاکو امبیجن تو تشتکو بقیمته بپیروزه و تشتکو عالیه جواتی واتی دولتی واتی قبول کرن و او کرن بی اعتبار کرن تو لهمبر ویا سکنی دوان تشتا yani دوان مسئله سوسیولوژیا و زمان ده مروف دوی پر وان او پروبلمانا دوی مناقشه بکه بپیوه دوان تشتا زرار بج بو کتکاری به استراتژیین باش سیاستین باش کنسپت هلوستین باش او بکه از سدیست باور دکم اگر ام ده هشمندیا ویا دا آنالیزا و انتشتا دا ام دکاریبن پر زلال پر اوبجکتیف پر علمی بن ام دکارن براستی استراتژیین باش پیدا بکن کو دوی واری دا او کمپانیا بگیه آرمان جاخه از آرمانجا نهایی ده ساله که دا نبینم سال دا نبینم لی من گو یعنی جبو من اگر به میلیونان انسان خودی زمانی خودر کردن او سرکفتنه که او هدف او لگاوه ام دکارن بیجن او کمپانی دیهای آرمانجا خواه جبر کو سوسیولوژیک وسایه اگر بگرسهی میلیونان کرد خودی لزمانی خودر کردن به پیشبری بیا چی دولت نکاره بسکنه بقاسه که از حوالن او برپرسیاری که کمپانیه دا پیشنگی دیکن من جوان آگاهداری خواند که حیانا ها او کمپانیا نیزه 100,000 کس انویجن امضا دانه بگمان از کفامن جویر آجیته لی یا راستی گوا که ام بحثا 25 میلیون انسان دیکن ترکیه و گاوه yani اوکا سوسیولوژی دا دولت کاره بجه yani Türk کارن بجه yani هون بجه 25 milyon yani اوکا 25 milyon da 100,000 او پروسنت چه اوکا کیوانی مشروعیت کی جواکی تنه yani جبو دخازه کلوزه yani 100,000 تشتکی مارجیناله yani تشتکی بچوکه گاوا هون 25 milyon بحثاوی افریکن یا راستی پچکوسایه yani پچکوسایه yani 100,000 کما لی دوی هر روش مرو دوی بحثاوی بکه از زانم کو هن پروبلمین نورمال هیا حیانها جاری سیاستی و زمان دهات بکارانین بخرابی حیانها دهشمندیا سیاست کرده مثلا زمان زیده نبو بو پروبلما ابکی مدگو حیا ستاتویا سیاسی کرده نی گوهرتن زمانی ستاتویا زمان نی گوهرتن بچک پولیتیکای که وسه هبو لی بگمان آنها هشمندیه که نو دست بکریه از پر پیک خواشم پی بکله جانم او کلی لی گلک تش هنن کو سرویا ام دوی بپیبن جبو کو سرکفتی به لور بچکشی
yani popülizma siyasiya partiyekî ya HDP ev bikim. Yani ez dibêjin 5 milyon her gavê dibin yani em partiyek ku 5 milyon 6 milyon hilbicerê me hene, pişkerê me hene, taraftarê me hene. Waya di Newrozan de nêzîkî 2-3 milyon insan, 4 milyon insan beşdar bûn ew bûn. Yani ew goya em bêjin pişkeriya kampanyayê dike. Ez ne siyasetmedanim hevar û ez problema işî min ve problema çêkim. Yani bila kes nebêje di çarpel medyada ku ew partî taraftarê vê kampanyaya kesekê rabûye ji xwe çima behsa me wisa dike. Ez karim bikim. Yani rastî ev e ku çawa tu 5 milyon 6 milyon pişkerê te hene bi 3-4 milyon insan ev dikin tu nikarîbû yani divê ewka Newroza qada Newrozê de te ewkekî danîba milyonekî îmza te kom bikire. Ne 5 milyonekî îmza te bikire. Tu divê de samimî dilsozî yan ne dilsozî yan jî popülîst û wî biya bikartînî. Eşkere derkevin ortayê biya bibêjin. Yani çawa dibe dibêjî 6 milyon ewka min terefkerê min ene ewkê mama ev ya tirset ew diçin Newrozê diçin reyê xwe didin te îmzaya ji bo pêşerojê xwe nadin. Kîjan girîng e? Ew reya ku didin ji bo ku hin kesên Tirk û hin kesên Stepkîr û hin kesên nizanim çi bişînin meclisê pişta ji wan veqetin bibin partiyekê din bibin partiyê Tirkan siyaseta Tirka bikin ew girîng e yan jî ew îmzaya ku pêşeroja zarokê me pêşeroja milleta me siba vê garantî bike ew bike ku statûyekî nû ya ji bo zimanê Kurdî bike. Tu çima heyanaha 100,000 îmza? Ew jî belkî bêtir ji wan jî ji derwa em bêjin li derwa wan e. Belê hevalna ez li vir ev dikim lê bi xweşbînî ev bikim yani dixwazim ewnekî bi xweşbînî xilas bikim. Ez baveriya min ji ewkê re heye ji vê kampanyayê re heye lê divê em vê kampanyayê heman ne tenê xweş bikin divê nîqaş li ser vê kampanyayê çêbibe. Gelek aliyên vî hene heyanaha sis dimeşe heyanaha qetsiyên vî henin divê pêşengiya wî bi hişmendî were kirin û gelek aliyên terefên civata Kurd û ew divê rêyê de pêştar bin. Berê her tiştî mesele siyasî ye lê aliyên vî akademîk, aliyên vî elmî, aliyên vî hukukî ya vê meseleyê heye divê ew jî divê were temam kirin ew kirin. Belê hevalno ez babetê min ew bûn ez pirsa nizanim ew bikim lê li vir hevalekî ji min re ewkek şandiye dû yani xandevanek dû pirs şandine ya rastî min dixwast behsa wan bikim lê ewka min tune ye lê dizide. Yek ew profesorek bi navê Taner Akşam behsa Kurdan kiriye yani ez nixwazim ew yani problemekê weke tehrîk ji min re dê ew kirin. Yani dema ku bi vê münasebetê berê ku bi ser ya bipeyvin piştî 2 roja jenosîda Kurda jenosîda Ermeniya ya milletê Ermenî Kurdistanê bi milyonan hatin qirkirin. İşte 2 rojan di 24 ewkê de ewkê wan roja bîranîna wan e. Ya rastî min sürçûlîsan nebû ku min got jenosîda Kurda. Ew jenosîda Kurdistanê ye yani milleteke li Kurdistanê hate ew kirin. Kurdistan yani bi jenosîda milletê Ermeniyan birayê me Ermeniyan Kurdistan lavastir bû, Kurdistan rêbentir bû, Kurdistan feqîrtir bû, Kurdistan paşte çû. Bêguman di hişmendiya cîvakiya Kurda de divê ew weke jenosîdekî ku li Kurdistanê çêbûye jenosîdekî Kurdistanî divê were ew kirin. Di vir de her salê ku gava ku ew salvegera pîranîna jenosîda Ermeniyan tê di arîfeya wî de û ewka wî de
هن کسین سانساسیونال spekulatif derdikevin hin iddiayan davajin ortaya yani hin kes belki bizanebun hin kesi bezanebun dikin biya le dvirda ez tişki tıxazım tişki green tıxazım bejim her argumentin din ku suça biya heye suça edina heye suça nizanım ki heye divi genosidê de ye paqişkirina qetilê ye veşartina qetîla esas serekeye qetîla genosidê devleta Türkiye hişmendiya Türkiyetiye projeya Türkiyetiye heya ev ne mahkum kirin heya ev itirafa biya neke ki iştirak kiriye ki alikari wan kiriye ki ev kiriye hemû ji bo paqişkirina Tirkiye hemû ji bo veşartina ya hişmendiya Tirkiye tanerek çem pir dixwast ev bike bibe meşhur bêguman bû meşhur navdar tanerek çem profesorekî dîrokiye hin tiştên wî girîng kenin ez ew kavî bikim lê li vir de tu tişt dixwazim bêjim heyanaha li ewka tarîxa Ewropiyan de jî İngilîzan de jî bi taybetî lordên feodalên ji bo feodalên İngilîza ya dema kevnar de dihat gotin ku yani ew şewa pêşîn ya bûkan ya ê lordan bû yani ew dîroksan derxistin ortaya ku ev ya mîtoseke yani ji çend numuneyan çend bûyeran yani weka prensîpe ku prensîpek ev dikin diyar e tanerek şam dîroka lordên Brîtanyayê ve mîtolojî pir xandiye ev ya mîteke efsaneyeke ku ev ya berê her tiştê heqaret li Ermeniyayê qaso piştgiriya Ermeniya dike qaşo dixwaze goya dixwaze di bîranîna jenosîdê de ewkekî Ermeniya bike lê heqaretê li Ermeniya dike gelo çima heya niha dîrokzanekê baş ê ku em nas dikin em zanin ji Ermeniyan derneketiye negotiye prensîpekî wisa heye kîjan dîrokzanê Ermenî tiştekî wisa gotiye bêguman Ermenî henin ku gotine ji aliyê axayê Kurdê filan kes û nizanim tiştên konkret yani keçikeke Ermenî hatiye tecavüz kirin yan jinekê ew tecavüz nav Kurda da jî heye çêbûye lê tiştekî rabê sermilletekî viya bikî weka prensîp weka ku hiqûqekê ew kiye hiqûqa yani tradisyonal örfî ya tiştekî wisa heye ev ya ne tenê heqaret ew ke ev ya divê hiqûqnasên Kurd yani nizanim çawa divê hesabê jê birsin divê hinek Kurdê me divên îspat bike îspata tiştekî wisa tune ye profesör tanerek çem çi bêje waya Ermeniyê wisa gotiye baş Ermeniye kusa gotiye çi gotiye wala falan cîda tiştekî wisa bûyerê kusa çi Turabê bêjî hiqûqekî wisa hebû statûya ya feodalên Kurd ya axayên Kurd bi vêya wayê hebû ev ya di salvegera jenosîda Ermeniyan de paqişkirina Tirkiye suçdarkirina Kurdaye ev ya veşartina qetîla ye veşartina qetîla ye ji wê tiştê wekî din ez nizanim çekî bêjim di salvegera jenosîda milletê me parçayekî milletekî ji Kurdistanê
Ermeniyan da ez qatilên Türkiyetiye ku bi proje kirin jenosîdek milleteke gelekî ji nav welatê me rakirin nakirin ez şermezar dikim ez li ber bejnê xwe berwan serê xwe berwan tevînim. Pirsekê din jî heye lê ez dixwazim saetek çi bû pirsekê din heye û kiçik dixwaze weka ewkek veke bi îronî veke bi hinek bername xwe girê bidin. Hevalek şandiye dibêje hevalê te seyda te bi zîzek ev dikir zîzekî Kurda digo bi hinekî got zîzek dersekê daye li ewka üniversiteya Kobanî de behsa rojavayê dike û dibêje ku Kurd modela herî baş ya demokrasiyê li rojhilata navîn dikare bibe model ji bo demokrasiyê Kurd dikarin bibin model bo demokrasiyê derheqeviya da çi dibêje dibe yani bi rastî axaftin li ser îdeolojiya zîzek yani divê bernameyeke rastî ez zîzek baş nas dikim zanim teoriyên wî nêrînên wî çi ne zîzek marksîsteke hegelîst e bi ewkekê bi şêweyekê din Marks şirove dike lê çepkîrê ku dijî çepkîriya Ewropayê çepkîrekî ewka rojhilata Ewropayê yani Ewropî ye lê rojhilatî ye psikolojiyekî din pê re heye felsefe nêrînekî din heye lê berê her tiştê zîzek îdeolog e yani millet ya filosof sosyolog ev dikim lê ji bo min berê her tiştê zîzek îdeolog e berê behsa ewka dike lê du tişt dixwazim tenê bibêjim bi vê xilas dikim zîzek dema ku behsa Kurda dike ya rastî behsa ezmûna Kurda ya bêdaviyê ya gelemper ev dike dide ber çavê Ewropiyan pêşavê Ewropiyan lê ya rastî tiştê ku konkret dixwaze ew bike dixwaze yani PKK'yê ev bike PKK bixe pêş çepkîrên Kurda bixe pêş wan weka model ew bike lewra jî ev ya gelek kêfê Kurdan jî ji wê tê yani Kurdên ku terefgirê çepkiriyê ne mirov wan fehm dike yani ev dike lê divê ew baş bir baş ewkê zîzek nas bikin zîzek di hemîn demê de rexneyekî pir tund li PKK tîne lê ew haya wan jê tune yani metnê pesnê wan dide pesnê Kurda dide lê weka Tirkî dibêjin metîna rasî bin tekstê wî rexneyekî tund ya li hember PKK'yê carekê mesela di hêpeyvînekê xwe de zîzek digot ku Abdullah Öcalan politikaya piçük dike anha yani politikaya piçük dike otonomi dixwaze dibe Kurd divê otonomî nexwazin divê herî hindik devlet yani devlet bixwazin devleta federal be divê federal be yan jî serxwebûn ya rastî divir gawa ku dibêje Öcalan piçük dile piçük siyasetê piçük dike divê otonomî esas ew piçüktî piçekî mezin dike yani em zanin ku PKK otonomî jî naxwaze divê hêvpeyvîna xwe divê dersaviya davî da dîsa ew hemîn ewkê rexnehê yani bi gotinekê din eger nizanim çima metnê ew qas propaganda wî kirin
گوتن اشته در حقا مدل روجاوا دا وسا گوتیه لی در ساوی در نخستن چاپ نکرن یعنی تنه چند هووک جه در خستن چاپ کرن از سدی سد زانم که سبا او درس وره چاپ کرن یعنی جی بگینن را گیاندنی و وره دی گوتن که یعنی هری هندک تشتی که زیزک جبو روجاوای دخوازه مدل باشوره مدل باشور بحثا دما زیزک دخوازه جه اوروپیان را جه کرده بحثا کردان دیگه بحثا روجاوای بکه اساس او مدل روجاوای با ارگومن مدل روجاوای باشوره در دیگه لی یا راستی تشتی کل روجاوای نه همین تشته همین دموکراسی تونه همین طرف آلین سیاسی سیستما سیاسی روجاوا نوکا باشوره نوکا اوکه بله ام رخنه دیکن ام او دیکن لی دماکو ام لی باشور دنیرن یا راستی در روشلا تناوین دا بوان کلتوران بوان بکو ام بجن ترادیسیونه کی کلتوره کی منتالیته کی دموکراسی هبه بوان امکانان تشتی هری اپتیمال هاتیه کرن کل روشلا تناوین چی بویه بگومان او لروجاواجی ممکنه دبه که زیزک بیاد بینه که او امکان هیا لی رخنه بیادی که روجاوا به بیاوایی نکاره بمشه یعنی او دخوازه که ام بجن چپکیر دناو کردادا ام بجن سردست بن او بن مدل چپکیرا او به مدل چپکیرا هبه او یا راستی وکا یکی اوروپیه که روشلاتی جی دخوازه جه اوروپایا روجاوا را جی بده نشان کرن که ویا آلترناتیوین دن جی هنن یعنی او گلک دوش دجی چپکیریا روجاوایه لورا او قاس پسنی چپکیرین دنیای دداج بکو او از سیندروم و پسیکولوژیا اوروپیین روشلاتی باش زانم دور دا یعنی هم او اوروپیین هم ام بجن پسنی خواه به اوروپایی بوین او دیکن هم جی ام بجن رخنه کیوان هیا کو او جی آلی اوروپیین روجاوا وکا روشلاتی وکا این روجاوایی تین او کرن یا که اتکی کرن ایدین کرن لهم بر بیا پسیکولوژی که reaksiyonu کیوان هیا و گاوا کو ام بجن لهون او ناسنامه اوروپیا یا روجاوارا لهون او جبیر دکن او اتکیان جبیر دکن لگاوا کو پروبلم هبه ناو بند کریزا یا او گاوه ام بجن او ایدنن دش در اوروپای جی دینن بیراخه د فلسفه یا ایدئولوژی عزیزکته او تش پر روانه پر اشکره او لورا جی مثلا کردا دا جی دخوازه رخنه بکه بگومان د تشتکه هیه کو از جی جان هن دست او که خدا انما خدا میگو یعنی تشتکه هیه دوی ام حقی زیزک لور بدن زیزک او که پر باشناسی که یعنی ایماجا کردا لاوروپای ترادیسیونال چیه یعنی ایماجا کردا ام بجن او چیاکینه او نمدنینه او عشیرن او انسانات کشن تندرون فوندامنتالیستن نظام چنند او کده زیزک بگومان به نرینیم به هشمندی اورینتالیست مزنبویه و زنه حتی دما کو گاوا بحثا او که دکر بحثا عبدالله جانان دکه دبیجه که جا اوروپیانو دبیجه دبی وایا عبدالله جانان کتاب میشل فوکو خاستیه که میشل فوکو بخواسته و که یعنی کردک وایا کردک کنده بیجن نه مدنی نه چیاکی نه و لیدری وان ام بیجن سیاسی ام بیجن میشل فوکو یکی فلسفه وانکی اوروپیا پست مدرنیست یا هری نودار دخینه یعنی به او دیگه اون او که بکن یعنی اون
ویا بزنن که او نیرین و او ستریوتیپ و شابلونین و لسر کردا نتیجه خدایه و یا آلترناتیف پکک یعنی وکا چکیرین او کن بگومان او هلوشاندن وکا بیجن دسترکسیون و هشمندی و ستریوتیپ ذهنیت اروپا جبو کردان باشه که فهم همویا به ولوما جی مروفت کاره او کفا بکه لید به هن تبنین زیزک جی درباره کو خواستنا اتونومی جی حیا جبو کردان نه روایه و جی زیدتر دوی و هری هندک دوی وکا مدل اوکی به مدل باشور به جبو روژاوانیان از باورم ده درسی خواهد ده درسی خواهی اینورسیته کوبانی ده وانتشتا گوتیه هیویدارم او کسی که و کنفرانسی کریبون وان درسا در خنورته هم کاریبون بهتر لسر و آنالیزا بکنم بله هوانو از گلک سپاسی آوه دکم اون هر هبن اون روزنامه گرین هودم یا کردانه و مادم روزنامه گریه ایرو اینتراکتیوه هیویدارم روزا دوشمه جبو همان نیف ساعتی جبه ام جاره کدن هودو ببینن جاره داوی از پاسیا و دکم اون هر هبن حیا روزا دوشمه سلاو و ریس